Yes, igicamunsi cyiza wowe ukunda Intare Official tuguhaye ikaze kuri aya makuru y'iki gicamunsi, aho tugiye kugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni wa mwanya wa breaking news, wa mwanya w'amakuru abagezweho, amakuru mu by'ukuri abatariho ivumbi tuba twagiye tubakusanyiriza, ndetse dore ko buba bumaze no gucya neza cyane, aho byinshi mu by'ukuri imboni zacu, drone nyinshi zacu zigiye ziba mu bice bigiye bitandukanye baba bamaze kuba batugezaho ripoti ya situation uko ibihagaze muri axe zose. Tugiye kuba tunyarukira hirya kabisa, twikoza mu bice bigiye bitandukanye, haba muri teritware ya Masisi tureba uko situation ihagaze. Tugiye kuba twerekeza muri teritware ya Warikare aho bitifashe neza na gatoya, cyane cyane muri groupement ya Kisimba, aho tugiye kurebera hamwe uko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane muri axe zose. Tugiye kuba twinjira mu bice birimo nka Lubero, aho ibintu byakomeje mu by'ukuri kugorana, ari nako tugarukira hariya muri Ituri turebera hamwe urugamba rukomeje guhita abasirikare ba FRDC, aho FRDC ikomeje guhangana bikomeye cyane na CRP yo kwa Thomas Lubanga. Bakomeje mu by'ukuri gushinja ingabo za Uganda ngo yuko zikomeje kubogama zigafasha ndetse abasirikare ba Thomas Lubanga. Ibi nabyo turabigarukaho, turaza kuba turebera hamwe ingabo nyinshi zitagira mu by'ukuri uko zingana zagaragaye zomoka mu kiyaga cya Tanganyika zituruka muri Kalemi zinjira tayari ahangaha muri Uvira. Turagaruka ku basirikare ba 23 nabo bazamutse mu bisozi miremire, aho mu by'ukuri ngo bagiye gushyira ibirindiro bikomeye cyane muri axe ya Rurambo, aho naho turi buze kuba turebera hamwe situation uko ihagaze, tukaza kuyibagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ngewe rero mugiye kubana muri iya makuru mu by'ukuri ni Rafiki Kijana Machachari aka wako ni wako. Munyemerere mwebwe mudukurikira muherereye hangaha mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo yo mvuze akarere k'ibiyaga bigari mbavuze igihugu cy'u Rwanda, mbavuze igihugu cya Uganda, mbavuze ubwo igihugu cya Uganda nacyo kibizamo, ariko kandi cyo ntago buriya tuvuze akarere ahanini pays de Grand Lac, region de Grand Lac, bavuga Burundi, Congo, Rwanda, Burundi nkuko banabivugaga kera. Ibi bihugu byose byari bikoronijwe n'Ababirigi, nibyo bakunze kuvuga ko ari byo biri mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi iyo tuvuze akarere muri rusange CIRGL muri rusange dushyiramo ndetse n'ibi bihugu bigize Afrika y'Uburasirazuba, akaba ariko karere dushobora kuba tugiye kugarukamo. Hari benshi badukurikira, turabasuhuje abaherereye muri axe zose, mwebwe mudukurikira muherereye muri mu yindi migabane. Ubwo turavuga mwebwe muri hanze y'umugabane wa Afrika, ushobora kuba uri ku mugabane w'Uburayi, uri ku mugabane wa Amerika, uri ku mugabane wa Oceania, uri ku mugabane wa Asia, nawe mu by'ukuri tubaye haye yamba. Rero muze kunyemerera amakuru ku Ntare Official mu by'ukuri aba hari neza cyane. Ntekereza ko kuri breaking news ziba zigezweho ahangaha twirinda gusesengura, ahubwo tukinjira neza cyane, tukinjira ku makuru ya nyayo, aho ibintu biba bikomeje kugenda bitoroha na gatoya bigenda bivugwa, ndetse inkuru nyinshi yemwe turazikurura, ariko kandi tukareba izanyazo, akaba arizo dukomeza kugenda ndetse tuva imuzi n'imuzingo. Munyemerere dutangirire ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Mu kanya gashize n'imboni yanjye yabwiraga ko mu mujyi wa Uvira hageze andi mato 3 azanye abasirikare buzuye ku rwego rudasanzwe, dore ko ayangaya yasanze andi mato aherutse kuhagera nkuko byagiye bivugwa, ndetse yemwe n'umuyobozi wa M23 uyu nguyu ni Bertrand Bisimwa yaje kubitangaza ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Uyu Bertrand Bisimwa yagiranye ikiganiro ndetse n'itangazamakuru, aza kuvuga ko nkuko bigaragarira buri wese yuko abasirikare bo leta ya Kinshasa idafite umutima na gato yo gushakira ibisubizo mu mahoro, ahubwo yo ngo ikomeje urugamba rwayo cyangwa se umugambi wabo mubisha, niko bo babivuga, ngo ukomeje gushaka intambara. Ni mu gihe
abasirikare batari bake bagejejwe muri axe hafi ya zose ko zagiye zigarukwaho Uvira, bakagaruka mu bice birimo nk'ahangaha ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, naho muri Mwenga yuko hakomeje kurundwa ibitwaro bikomeye, bakagaruka hariya muri teritware ya Walikale, kavuga ko axe za Mingazi ndetse na za Pinga hakomeje kurundwa abasirikare ndetse n'ibikoresho, agaruka muri axe hafi ya zose. Noneho rero mu kanya amakuru tugera tubwira ko ubwato amato abiri ahagejeje abasirikare babarirwa hagati y'igihumbi na 500. Murumva ko rero abasirikare 1500 ni ntabwo ari ya nkuru wenda mushobora kuvuga ko ishaje cyangwa babandi bazanywe bavuzwe mu itangazo, oya nabandi bashya bazanywe. Noneho imboni yacu tubwiye ko bahagejejwe ni mu gihe mu by'ukuri hakomeje kugaragara umwuka mubi ndetse ngo ugaragara ku mpande zose. M23 mu bice byayo isa nkaho yamaze nayo kwitegura, ndetse na leta ya Kinshasa ikaba yaramaze kugaragaza yuko ibya Doha byo bishobora kuba byarangiritse. Amakuru rero akatubwira ko ngo kugeza amagingo aya ngaya ibintu bimeze nabi ku rwego ushobora kwibaza ukuntu ibintu bimeze bikakuyobera. Amakuru aragira ati Uvira, ingabo nyinshi za FARDC na Wazalendo zageze Uvira zizanywe n'amato yavuye Kalemi muri Tanganyika. Yego, urumva abangaba basanze Wazalendo benshi ndetse nabo bari bazanywe n'uwo bita Ngoma Nzito. Ariko makuru yacu twababwiye mu gitondo, uyu Ngoma Nzito nyuma yo kuzunguruka mu bice bigiye bitandukanye, benshi bakomeje kuvuga ko ngo afite gahunda yo gushobora kuba yakwerekeza n'ubundi mu Maho Plateau, cyane ko ikigaragara cyo nuko ngo icyari cyamuzanye, ikigaragara ko ngo nuko icyari cyamuzanye byanga bikunze adakomeje kugihurizaho n'uyu witwa Amuli William Yakutumba. Abona ko rero ari ibintu bitoroshye kabisa mu by'ukuri, uko byagenda uko ariko kose ari ibintu bitoroshye. Aya ni amakuru mu by'ukuri dukomeje kugenda dukurikira, ndetse adakomeje mu by'ukuri benshi barimo bavuga bati ese ibi bintu biraza kuba byerekeza hehe, ati ibintu bimeze bite mu gihe cyo n'ubundi AFC ikomeje kurega, ariko ukabona na leta ya Kinshasa nayo ikomeje kugenda irega ivuga ko n'ubundi nabo ngo batorohewe na gatoya, ndetse ngo n'iyi M23 nayo ikomeje kwitegura mu buryo ubwo ari bwo bwose. Munyemerera ahangaha ntabwo turi buhatinde, turavuga kuri renforcement cyangwa se ngo ingabo nkuko mu kanya twabikurikiraga ngo hari ingabo za M23, ngo ingabo za M23 ngo zirimo zizamuka ndetse ngo zerekeza muri axe nyinshi. Hanyuma bakagira bati igihe ngo ndetse ngo nubwo ngo igihe kigeze ngo mu by'ukuri ngo M23 itabare muri biriya bice, ubwo aho ngaho ni ku ruhande rwa M23. Baravuga bati twebwe ati ibintu ntabwo byoroshye kugeza amagingo aya ngaya, ati ibintu bikomeje kuba bibi, ati cyane ko n'ubundi M23 nayo ngo isa nkaho yazamutse. Mwagiye mubyumva ko twabashije gusa nkaho tubikomozaho mu makuru yacu yatambutse, tuvuga ko ngo hari abakoloneli ndetse ngo baba bazamutse baciye muri axe ya Mwenga, ngo baba baciye ngo muri axe ngo ya Mwenga, ngo bazamuka ngo n'ubundi ngo bashaka kugira ngo bahinguke mu Maho Plateau za Rurambo, ngo hanyuma bariho bashyira ibirindiro bikomeye cyane, ngo kandi nta yindi plan ngo M23 ishobora kuba ifite ngo no kwinjira ngo ahangaha mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi ugasanga ko bishoboka ko kwaba ari guhuza n'ubundi iriya liaison isanzwe iri hagati yabo ndetse na Twirwaneho iri hejuru muri Haut Plateau, kuko urareba uvuye hariya axe ya zakazi ukazamuka mu Rurambo n'ubundi niho hari connection. Navuga ko ariho hari nk'ikintu nshobora kwita ngo ni kiraro, niba ndakita ikiraro simbizi, gihuza coalition ya Twirwane Alliance Fleuve Congo ndetse n'abari hano
muri axe ya za Kaziba. Urabona ko baramutse hacitse coalition iri muri hagati n'ubundi kiba ari ikibazo, kuko ramforo zishobora kujya kuzamuka zerekeza n'ubundi Minembwe zishobora kuba nkeya ndetse hafi no kubura. Zabura rero kikaba ari gishobora kuba ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma tukiri muri ibi bice, ubwo turi muri axe ya za Side, imirwano yabereye Kindu ikomeye cyane ndetse yanakomeje mu gace ko bita Tokolote. Amakuru atubwira ko ngo de violents affrontements ont éclaté ngo depuis le jeudi le 14 août entre les combattants Wazalendo et les forces de l'ordre dans le quartier de Tokolote. So ni imirwano wenda nshobora kugarukaho nkavuga ko ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo, twarayibabwiye, yahuzaga imitwe ya za Wazalendo zo muri Kindu ndetse mu mujyi wa Kindu ndetse n'abasigaye ba FARDC yemwe n'abapolisi bahangaha mu mujyi wa Kindu. Imirwano rero imeze iti, abo tubana ku mbuga nkoranyambaga ariko kandi mbashishikarize kuba mwajoininga groupe yacu mutwandikira kuri 079 661 076 cyangwa se 366 tukagushyira ku rubuga, hanyuma ukajya ubona ababonye imirambo y'abapolisi batari bake yabishwe ndetse na bamwe mu baturage barashwe nabahitanywe n'imirwano ikomeye cyane yabereye ahangaha mu gace ka Tokolote. Ariko kandi no ni muri komini ya Mikelenge. Ahangaha iyi mirwano ikaba ikomeye cyane ndetse benshi bakaba bari kuvuga ko ngo ikomeje ngo ndetse ikaba yanatangiye mu masaha ya mu gitondo kugeza amagingo yanga hakaba hakiri kumvikana urusaku rw'amasasu hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC muri biriya bice. Urumva ko rero ibintu bikomeje kuba bibi ku mpande zombe mbi muri ibi bice muri axe ya Kindu. Ubwo Ikindu ni muri territoire ya Maniema. Hanyuma tuvuye ahangaha duhite tugaruka twinjire mu mujyi wa Bukavu, aho kugeza amagingo ayangaya mu mujyi wa Bukavu n'ubundi mwabibonye nijoro ikitwa Wazalendo zaje muri komine ya Panzi n'ubundi ziriye infiltra. Twabigarutse mu makuru yacu twagiye tubivugaho, ariko abo tubana ku mbuga ama video twagiye tuyabereka buri kimwe cyose, turabwira tuti ngaba barongeye barinjiye, binjiye n'ubundi mu mujyi rwagati. Ese bimeze bite? Gusa amakuru dufite ngo nuko n'ubundi ikitwa imikwabo uko twabivugaga gusa ngo aho bateraniye haje kuboneka umurambo w'umugore w'umudamu. Yego, haje kuboneka umurambo w'umudamu, bivugwa ko ashobora kuba yarashwe n'ubundi naye baba Wazalendo. Nubwo kugeza amagingo ya amakuru arambuye ku rupfu rw'uyu nguyu amakuru ataramenyekana neza 100%, yenda turaza kuba tubikurikirana hanyuma tubirebere hamwe, turaza kuba tubabwira ese uyu nguyu ashobora kuba afite aho ahuriye na mama 23, dore ko abo ngabo bashobora kwiyemfilitra ndetse bakaba bagirira abaturage nabi. Kandi iki ngiki impamvu nagiye nkigarukaho nuko aba baturage bakorana na mama 23 cyangwa se babona baganira nabo bashobora kwibasirwa bikomeye cyane bitewe nuko umutekano uba utagenzuwe cyane. Akaba ariyo mpamvu njye nagiye mbigarukaho ngira nti mama 23 ahangaha kabisa yagakoze ikintu kidasanzwe mu buryo bwo kwirinda impfu zishobora kuza kwibasira abaturage, kuko nka Wazalendo kumva ko zasubira mu mujyi abantu benshi baba bari expose. Hari abaganiriye n'abasirikare, hari ababasuhuje, hari ababafitemo, hari abitwa abakada. Gishobora kuba ikibazo gikomeye cyane haramutse hadacunzwe umutekano bene ubwo buryo bakajya biyemfilitra utyo, impfu zishobora kuza kwiyongera ku rwego rudasanzwe. Akaba ariyo mpamvu natwe twavuze tuti nyabuna barinzi b'umutekano wa Bukavu, mwe gusinzira, mwe kuryama, kuko ibintu ntabwo byoroshye. Impfu zishobora kuza kwiyongera ndetse zikaba nyinshi, hanyuma ikitwa kongera wenda gusa nkaho mu bikemuye bikaza kugorana muri rusange. Hanyuma twivira ahangaha twigarukire muri Noro nayo amakuru yacu ya mu gitondo asana yibanze kuri Side. Wenda tugire icyo tuvuga kuri Noro Kivu kugeza amagingo aya ngaya. Twababwiraga ku munsi w'ejo
muri lokalite ya Karungu imirwano yahaberaga, ndetse bivugwa ko icyitwa amasasa akomeje kumvikana muri ibyo bice. Gusa wenda icyo dushobora kugarukaho ni uko muri Noro, muri Walikale ariho turi buze kugarukaho tuvuga imibereho myiza y'abaturage. Gusa inkuru ikungeraho kenshi cyane ihitiza buri kanya ni uko muri Ituri ibintu byakomeye. Muri Ituri mw'abantu mwe, ni iyindi ntara nayo iri muri este cyangwa se mu burasirazuba, ibintu byakomeye. Abasirikare ba FARDC benshi baguye mu mirwano ndetse iri kubahuza na CRP. Iyi CRP yo kwa Thomas Lubanga bakunze kuvuga ko ari force alliée OM23 cyangwa se ngo ari abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23, ariko kugeza ubu ntago baravuga ko bari muri AFC. Ntago turamenya ko bari muri AFC, gusa icyo barwanira usanga gisa neza nicyo izi nyeshyamba za M23 nazo zirwanira, ukabona ko bisa. So kugeza amagingo ya rero biravugwa ko abasirikare ba FARDC aribo bahaguye ndetse bakagwa mu gace ko bita Nizi. Ngo baguye mu gace ka Nizi. So andi makuru akatubwira ko ubu ngubu nyuma y'imirwano yabaye muri iyi minsi ishize, ngo imodoka zuzuye abasirikare ngo ba M23 bagaragaye Impeti, Ihura, ngo kandi bari baturutse muri axe ya Kalembe Kalonge. Yego, ngo ku munsi w'ejo, ngo dans le début des après-midi cyangwa nyuma ya saa sita, imodoka zagaragaye ngo zizunguruka ngo zijyana abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho ngo muri iyi groupement ya Kisimba. Amakuru akatubwira ko ngo abandi basirikare ngo bagaragaye aho bita Rusamambu, Bukumbirwa muri groupement ya Ikobo, nkuko ikinyamakuru cyitwa Actualité CD nacyo cyabyanditse kivuga ko ngo izi modoka ngo zari zihetse abantu, abasirikare ndetse abasirikare ndetse n'ibikoresho, ngo badebartse ngo bajya berekeje Bukumbirwa ndetse na kurenga Rusamambu ngo baturutse muri axe ya Buleusi. Nubwo ibyo bikomeje kugenda bivugwa, n'ubundi urusaku rw'amasasu rukomeje kumvikana mu nkengero muri groupement ya Kisimba, aho benshi bakomeje kugenda bavuga ko ibintu bitoroshye na gatoya. Hanyuma wenda ikindi dushobora kuvuga uretse ya mirwano yo muri za Tokolote, izindi nkuru ziri kuvugwa nuko abantu bakomeje bishwe muri axe ya Njiapanda, muri secteur ya Bapere mu gace ka Mangurujipa. Ahangaha mu by'ukuri nk'uko administrateur wa territoire ya Rubero bita Colonel Alekiwe wa Mitera yavuze ko ngo n'abaturage bo muri utu duce ngo bamerewe nabi ku rwego rudasanzwe, ngo kandi ngo bakeneye ubufasha. Gusa nubwo ibyo wenda ari kubivuga atyo, biragaragara ko n'ubundi umutekano ukomeje kuba muke cyane, ndetse muri axe zose, ndetse amakuru akatubwira ko mu nkengero Cyavinyonge naho ngo hakomeje kurundwa ngo abasirikare bo mu mutwe wa M23. Ibyo byose nabyo turagenda wenda tubikurikirana, wenda amakuru yacu y'umugoroba dushobora kuza kubabwira uko situation ihagaze, ndetse ndetse tukaza kubagezaho buri kimwe cyose ku bikomeje kugenda bibera mu duce twose. Hanyuma wenda ikindi nshobora gusorezaho ni irekritishwa cyangwa se iyinjizwa mu ry'abasirikare ryatangajwe hano muri Rubero, bavuga ko ngo abasirikare ngo abana b'abasore, ni itangazo ndimo mbona ricicikana hirya no hino, ngo muri territoire ya Rubero ngo bafite imyaka iri hagati ya 20 na 35 ngo bajya mu yo bita Académie militaire ubwo byaba bigiye gutanga iki? So kugeza amagingo ngaya amakuru kongeraho mu kanya ndi gusoma ahangaha arambwira ko prison centrale ya Bukavu nayo igiye gutangira
igiye gutangira gukora. Urumva ko rero ari muri bwa buryo bwo kugira ngo bazajya bafatwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubundi bakomeze boherezwe muri ibi bice. Hanyuma amakuru akatubwira ko muri Juguho abantu bageze muri 45 aribo bamaze kwicwa muri uku kwezi kumwe. 45 aribo bamaze gupfa baguye navuga ngite n'ubundi ni bwa bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'Abahema muri biriya bice. Wenda reka nsoze amakuru yacu ndetse mbifuriza ibyiza byose. Turaza kuba tugaruka mu makuru yacu mu buryo burambuye, turimo turabakusanyiriza inkuru zikiri aho ngaho. Gusa muri Masisi hari amakuru avuga ko hari imirwano yabereyeyo na renforcement n'icyitwa drone zirimo ngo zirategurwa bidasanzwe. Murakoze cyane amakuru yacu na goodbye.